Merci pour votre fidélité accordée à Jama TV. Fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission intitulée Le Rendez-vous. Le Rendez-vous est une émission qui vous sera animée désormais tous les mercredis à partir de 15h30 avec vos animatrices Dieynaba Diallo pour les intimes, Zémali, et par moi-même, Safiatou Diallo pour les uns et pour les autres, Sophia. Cette émission recevra pour vous tous les acteurs sociaux et nous vous rappelons aussi qu'elle sera interactive, c'est-à-dire vous pouvez nous appeler pour intervenir sur le sujet du jour ou pour poser des questions à nos invités. Une fois encore de plus, bonsoir et bienvenue. Zémali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Musidɓe amen julɓe wonɓe men siiwude o sa'iɗo ka Jama TV. Haray men salmini goto kala inde mum e yettode muɗum. Haray iɗo inna bisimilla moɗon ka émission moɗon wiyeteɗo le rendez-vous momin woni fijinde ɗo e Jama TV tous les mercredis 15h à 16h. Haray ko teddungal public ko jooɗi ɗo no ndara men kon fof. Haray si ɗon feƴƴiti meɗen salmina kala mo be inde mum e yettode muɗum. Haray meɗen torano Allah nawnuɓe waaliɓe yo Allah imminɓe jang. Ɓe andanɗa hoore mum caabi kanoɗe ɓe feetewo ginnaw yo Allah yaltinɓe jang. Si ɓe yalti wonana ɓe mbaaju. Haray bisimilla mon ko tuuli ka émission amen ɗo le rendez-vous. Haray si feƴƴi ɗon hiɗen tonnude ɗo invité men on haray hande ko Bayla woni invité men on. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jama TV jodi be non ndara men do e Jama TV haray ko bisimilla modon e o émission modon le rendez-vous. Safiatou. Alors haray wonbe men ndarde ka Jama TV do e yahay ka tobbere adunde en do hande. Haray non hande meden jetti sujet du jour on men innimo pourquoi dans la plupart des cas la société impute la confiance de la femme quand il y a divorce. Donc woni ko fi hondum si sertigal wadi hakkunde debbo e modimu yimbe ben inna toujours ko foton ko e debbo woni. Hara hido way men non kadi fewndo ko wondo men darde do hido way men noddude ka 206 209 wadon plus 54.
Zemali haray ko honno hirɗa o temmen ɗo hande e ko honɗo wiyata e o temɗo. Ok, haray si ɗon feƴƴiti min haray bisimilla jama ko woni min suivre de sayɗo kon fof o temɗo ko temmen en fof haray ko min joɗori ɗo wona fiide haray si meɗen andi ɓuuri fof haray ko min faala yen faltodiri yo naatu yewten fi sujet mo min addi ɗon ɓayi ɗon andi ko probléme meɗen enen jooɗiɓe ɗo nini ɓen mo be si a wura ɗum hiɗa andi wurɗo ɗum haray ko ye yewtu anden ko honno waweten guerdude ha on programme ɗo wawa iwde haray monsieur Bayla bisimilla ma. Et avant tout d'abord ilangina o accident waɗɗo e balɗe ɗo Sénégal ka wonnen ɗo haray fa toraɓe fop eɓe tora yarlagol fa tiɓɓe yo Allah yurme ɓe yafoda ɓe yafaɓe blessuɓe ɓen fop Allah walla ɓe dikka ɓe hotta e famille ji maɓɓe ɗin c'est ko hunde yurmude hunde nananɗa hoorema c'est la première fois voilà haray affaire o sujet mo adduɗen ɗo fi affaire divorce ji ɗin bon min hila wawi wiide ka suddiɓe woni. D'accord. À mon avis ka suddiɓe woni puisque si woni ha ɓoye seeɗa e ɓurta yajinde ɗum ɗon min hila andi toron fop no woniri ko debbo ɓen puisque ko debbo muñoto ko debbo jomba ko debbo duwa muñade kono wano no wirɗon noon ko debbo muñoto gorko on kadi haray no wawi muñade mi sikki kasi par ce que ko yimɓe ɗiɗo woni dewgal ngal ko gorko e debbo. Bon sa yi hande an gorko muñagol ma ngol fuɗɗike ka yaaɗa ka galle maɓɓe esiraɓe ma yaaɗa toroyiɗa wiɗa yoɓe okke na yoɓe yeeyi no laaɓama par ce que mo wawata muñade mo yiɗuɗa muñagol te ko mo yiɗuɗa adduɗa ka famille ma mais a fur et à mesure si tawi ma Allah on mo yiɗuɗa o ari o addi jikkuji ɗi andanɗa hoorema a andano ɗi e makko a muñiki ha wawali muñade accita o yaaɗa ɓoya goɗɗo go sikkuɗon noon kadi haray si ok ɗon haray min miɗo inni so innino ka suddiɓɓen min minnayno partout par ce que mi innayno plupart ko worɓe ɓe woni par ce que ko honɗum itti rewɓe nayo jonni gorko goto hiɗa andi ko ɓayɓe timma par ce que hiɗa andi debbo goto wata wadde yilifa worɓe nayo donc si ittama debbo rewɓe nayo jonnama gorko yo yilfuɓe hiɗen andi ko fi hiɗen andi ko gorko ɓuroriɓe fiyo noon kamɓe ɓe watade compréhension ɓe muño rewɓe ɓen ko kamɓe jonnaɓe. Haray de on nani ɗum ɗo kadi ko je haali kon haray min mi tañƴini probléme on ko woni ko hakkude maɓɓe kamɓe ɗiɗo sa hii oɗa muñi comme no innirɗon noon joni oɗa gorko o muñaki debbo on o accitimo o yeehi haray ko tawde o wawata muñade wona no debbo o wawiri muñade mo no e si on inni ko debbo on tu wata muñade ñande kanko kadi o muñi ha o ronki o haray ɗon ko honno wonirta Sophie sa imagine par exemple jamanu men e jamanu mawɓe meɗen no seedi jamanu mawɓe meɗen pour divorce ya nanu ɗum kareji ko ɓiɗɗo seedaɗo ɗum yomba haray par exemple village on sa daara wona ko yimɓe ɗiɗo walla yimɓe tato woni ton kono o société meɗen ɗo fewno ɗo onon jiwɓe ɓen onon suddiɓe ɓen hiɗo metti commandade puisque onon yiɗon etti hoore mon waɗi place gorko ko onon commandoto donc gorko non kala ma adduɗo debbo ka nder suudu woni ko debbo on commandoto ma o wonata gonga o wonata d'accord e ɗum ɗon wona honno fi honɗum innan ɗon ko debbo menen société amen ko menen rewɓe woni commandade non plupart hande kala ma mo hande mo nanɗa ɗo no haala ɗo won rewɓe hewɓe ɗo anana wene moi je ne suis pas femme de foyer bon hara mi gollay mi waɗay kirti mi yahay ɗo ka woni wo hara debbo jombaɗo yiɗuɗo dewgal muɗum ngal wona goto be goto yiyatamo wona a heɓata tan mo andanɗa hoorema tan mo debbo jombaka heɓata ɗum te onon rewɓe jombaɓe fewno ɗo ɓen hiɗum ɓuuri yiɗude tan ke rewɓe ɓe jombaka ɓe c'est ça le problème. Ok mi jaɓanama waɗon sa yi rewɓen hande an tigui a woli ɓawoɗo e joni nanda bien sûr ko gonga ɓawoɗo e joni nanda mais sa dartike ɓawoɗo mawɓe worɓe ɓawoɗo ɓen kadi e onon jeunesse on joni wona gotum par ce que onon jeunesse on tigga e debbo addomo kamon o watta ko waɗi warkon donc debbo mon hiɗo wawimo watnodoyla tant que heɓani goho heɓani kala ka o heeɓi goho heeɓi ɓiɓɓe ɗiɗo on accidimo e hoore makko wiima ɓen a ñamay a ñamminay ko fof ko an gorko wona responsabilité anti pon pourquoi pas ko ɗum watta si meɗe yalta sir yaltu si 4 heures du matin yoni a yalti ko a konta rewɓe sappo si yiya gorko goto c'est parce que ɗon accidimen e hoore men on jaɓali wonde jaɓude responsabilité ji mon ko ɗum tum wona awa ɗon o nani ko honno woniri ka haray la plupart si tawi woni mawɓe men ɓen ɓawo ɗo e jeunesse on hande fewdo no woniri ɗo muñal ngal
ko goto on woni muññade, c'est à dire ko debbo on tu woni muññade, gorko on kañum ala e muññade. Comme no je inniri no a yiyay ɗo la plupart hara himo jommu madduma ka suudu ko ɓiɗɗo goto marɗa, o tefata o ƴeewata a ñaami a ñammina haaju makko ko woni ko se peut-être ko se ñande goo sa ko so liɓanima dépense makko ko après o acceyay o innama kadi e hoore ɗum ɗon an a gollata. Na fiisi a inni awa wona no innirɗon nane noon femme du foyer wonami femme du foyer, wona ɗum. Par ce que haysi a woni femme du foyer ɗa wawi gollude wonda e moodi ma hara yiɗa wadde kadi responsabilité ji ma ɗin, devoir ji ma ɗin ka nder suudu ma. Ok, mi wona d'accord mananda hoorema a jombay ida jonna par exemple rewɓe tato walla ida mari droit jombugol rewɓe nayo adda debbo goto on ko fi honɗum hatta dépense amo min mi yaali par exemple hande onon suddiɓɓen yahowo seedaɗo inni ko modi an woni alala liɓande dépense si min naali wana mi yaali mila wawi wiide mi yaali hande kala ma mo anndanɗa hoorema wonɗo nene ɓiɓɓe ma mo adduɗa ka nder suudu ka cippotoɗa yaha golle arta ɗo ngalli ɓay dépense awata woɓɓe no ton ɓe watta la plupart si tawi on tigi debbo on noon soñjike hino woɓɓe ɓen ɓe piye woɓɓe ɓen ɓe yennay ɓe ittata dépense si ɗum ɗon fof moɓodiri tawi kadi ko joɗaniɗa hiɗa muñanade mo e hoore ɗum ɗon fof ala ɗum ɗon fof ala kay heɓade ko honno o watta o yaltay ga o yaltata goɗɗo tappi ka mawlayno yo laaɓane par ce que probléme kaka mawletenoɗo ko ɗon toñi hande min avant tout d'abord mi d'accord a gorko piyowo je suis pas d'accord avec ça. Okay. Gorko piyowo mi d'accord a ɗum noon debbo ko kamɓe woni nene meɗen kono woni nene amen min doit au respect kala ma mo adduɗa ka nder suudu ma a joniraka o sabu ko mbabba walla ko puccu ka ƴetta leggi luɓoɗa walla yenna yewtu si nanali expliquanaɓe yaɗa toroyɗa e muɗum ɓen peut-être on trouve solution mi d'accord a pigol ngol kono hande fewno nini sa joni dépense ɗi yonata puisque onon suddiɓe ko natte joni on ɗi wadde on senday ɗi. Ok, ɗon mi jaɓane wa ɗon suddiɓe hande ɓen kala mo yiɗano doga ko fi ɓiɗɗo mo woni ɗum doginde par ce que yahu an tigui sa woli hakkude maɗa yallah ko ɗo wonɗen ko Sénégal ɗo a yiye ɗo goɗɗo no immi guine ardini debbo mum e ɓiɓɓe ɓeygu mum e ɓiɓɓe ɓen addi ɓe ka saare ɗo joƴƴini ɓe ko a yiyay ɗo gorko mo jogui ɓiɓɓe hara sukaɓe heeɓi sagataɓe e juuɓe nene on ɓiɗɗo on fop nokku goto dépense an gorko on haajuma ala a ittata dépense ɗum ɗon hiɗen andi e yiɗum no ka saare ɗo ko wonɗo yodde ko fi honɗum hatta kono on probléme ɗon iwira kono hiɗa andi ɗum ɗon no woodi worɓe jomiraɓe dépense minnata alade kono noon a kontay ɗuuɗa worɓe ɓen hande siɓe heeɓi non ze e yewtay woni way hande sa wilan gorko pullo iwɗo ka meɗen ari ɗo jonnowo dépense a kontay non je ne suis pas d'accord no si bayla a jaɓay non a jaɓay no woodi joni arten ko 6e mai ko fi honɗum onon wonɓe men e darde ka Jama TV ɗo haray ɗo wawi intervenude ka 206 209 plus 54 walla windanon men ka page amen Facebook min réponday on e pose on question ji mon ɗi watton ɓeyditanon men kadi e hoore yewtere ko min woni e wadde ko haray ko fi honɗum si sertigal waɗama waɗi hakkude jombidirɓe ɗiɗo ɓe innata ko debbo on tun mari tor gorko on kan ala tor harale ɓe ɗiɗo kala ko kamɓe jombidiri ko kamɓe wondi goto to wata toñude ɗiɗo toñata ka gonga ɗiɗi yalti o haray ko nafigi ñaawi ko goto toñata toñaɗo joni noon ko fi honɗum onon joni hiɗo wi ko debbo on mari toña ɗen ko fi honɗum ko debbo on mari toña ɗen alors que ko kanko e gorko on wondi ko gorko on jombi mo addi mo ko suudu makko ɗon ko honno ɓe haɓirta wonta ɓe wonda ha certigal wona hakkude maɓɓe tawa ko debbo on toñi non puisque sa yi minnima ko debbo on toñi hande avant tout d'abord eɗon inde debbo on kañum toñata debbo on haray sa yi mo immade yaada ɓoya haray ko fi dépense walla fi ayata ɗo ha hande par exemple debbo min on de plus parent hay sino woodi peut être aray ko 10% e nder 95 e nder 100% on fop worɓe ɓe anndanɗa hoorema hande adday ɗo bien sûr no woodi ɓe anndanɗa hoorema ɓe adda e ɓeygu maɓɓe ara kamɓe ɓiɓɓe maɓɓe ɓen fof ko nokku gotu ɓe woni kono malgré que debbo no gollude malgré que mo ƴettude natteji makko
ɓayla ngande dépense hannde sa wallani ɗo 3000 ko dépense 1500 ñamata on ɗetta e 1500 min ni ɗuuɗa kono no woodi kono ɗuuɗa kono no woodi way ɗon miɗo jaɓi a faami hande an gorko on a andi a constati hande sa jonni dépense 3000 francs ko 1500 wonɗa ñamude ya 1500 no natade ka natji ko debbo hombo ɗettata ɗo par exemple natte muɗum ƴetta wano 150 000 walla 200 000 walla 500 000 francs CFA wallitora modi muɗum ina saare nden no satti no woodi andi ɗo ko fi honɗum au fait ko fi honɗum waɗi si tawi ko debbo on tun mari probléme ko debbo on tun innete ko kanko tooñi modi makko fiyoɓe seedu ko ɗum waɗi si modi makko accitimo e bon min komi wawatama wiide hayntin komi wawatama wiide on jaɓata commandede commandede wona hono men jaɓirta commandede hande debbo ko ɓeynatama avant tout d'abord siɗa okkitirede ko ɓeynatama dewgal wela yurmo ko ya muñño munnoɗa multa joni noon so wawali muññade o wawali munnade o wawali multude bon ko ɗum addi divorce ɗi ga joni noon haray si tawi sikkuɗon si tawi muñal ngal ko sengo woto tu woniri ɗum naɓa e dewgal minen d'ailleurs que minen mi muññiki ha min maayi no gorko mo yiɗa ɗo wo susi nangi ɗum ha horike non ka galle bille a yaltata a wata yaade ka golle heɓa probléme arta ka suudu heɓa probléme wona e jaam worɓe hewɓe maayi hande ndaaru galleji hewɗi ɗo ko rewɓe ɓen tu yata tawa rewɓe ɓen susiji ɗi wari ɗum rewɓe ɓen no rewɓe mayɓe ɓen no rewɓe mayɓe e soñdiaji ɗin hara no jooɗi sabu ɓe innayi ɓe muññorto par ce que sifa gonkolngol ko wiwɗon ɗon nde ɓe innama nde ɓe jombe ɓe innama dewgal wela ko muñal woodi sa ari tawi hiɗa piye toon hiɗa yenne ala ka liɓanede dépense ɓe innama no wonɗo muñño sansay muññoɗa ɗon hammaya ɓe andantama ɗum ɗon sele e indugol alaka liɓanede dépense ɗum ɗon fof ko cause ji ko tawata andanta wonema goɗɗo no wona ka o holtata kono ka o ɓirtata ɗo wanta on ɓirta e nongonon ha ɓirto mboliji ɗen on ɓirta e haalilo mboliji ɗen ɗiɗo ɓirtude so ɓeɗo ɓirtude bayla a jaɓay e yewtay woni noka rewɓe noka worɓe kono plupart kono worɓe par ce que ɗandi min mi jaɓali si tawi tun an ɓeygu ma nananalima min miɗo wi ko gorko o waɗi par ce que a wata ittoyde goɗɗo ka galle mawɓe makko ɓe okkiramamo fi Allah hotti annabijo adda ɓeygu ma ka suudu ma wiyama o haray koye ma an gorko o woni sona ɗum kala nde wiɗama wimi o wiyete ɗum min ko ɗum ɗo mi jaɓi way haray noon sikkuɗa kadi wona e sengo rewɓe woniri hara no mi innuma no fo noka rewɓe noka worɓe ko ɗum mi innuma kono noon kadi min komi ɓurta kondanude ko worɓe ɓen par ce que mi andi kode ha simi kondani worɓe ɓen ko honɗum itti rewɓe nayo jonni gorko goto hiɗa andi ko fi en timma est ce que siɗen timmuno ɓe tan rewɓe nayo ɓe jonna gorko goto ay non Sophie ay kan timma ɗon ko ɗin peeti ɗo won ɗon ɓe yeeyde non min timma wona naɗin peeti naɗin peeti ɗon ɓe wono andi o ginnama on timma ono giɗon basique on timma ɗon kono woni wo ko timmata woni wo timma komin addi wo yonata komin wi wo yonata komin wi wo waɗata e bon bayla puisque andi gorko sa acciti ko fiyon no jomboyta kadi debbo go adda ko fiya letto on ɗon kadi ara no lettirɗa oɗa no bayla par ce que sa wondi e oɗa a accitimo goɗɗo ko wari woɓɓe no toon hiɓe serta e ɗiɗo ka hiɓe serta e tato ka ko fi honɗum ɗum ɗon haray fayintin koye sengo debbo woni ka koye sengo makko kanko gorko sens contraire kadi no woodi rewɓe no woodi yawoɓe dewle tati walla dewle nayyi ɓen noon kadi ɓe fof ɓe ittata dépense worɓe ɓe non na fi yittugol dépense ngol ɗo wona fi yittugol dépense par ce que ittugol dépense ngol no tawa e cause ji peut être ko debbo ginnanta ɓaɓa wala ala ittande dépense la plupart kadi saabu ɗum ittata debbo e dewgal fi modi makko ala mo ittande dépense ɗum ittata debbo e dewgal ko ittata debbo e dewgal ko soñdia si o soñjike noon o tawi o wawata soñdia wano piyamo a ittata dépense a ɓuttinanamo woɓɓe en no toon haray ɗa andi ko annduɗa kon haray ko noon non ko ɓe min gilan andi kono ɓe wonɓe darde anda wono honɗum mi jaɓanama waɗon onon ɓe worɓe plupart hiɗon andi ko winete menen debbo kon no woodi worɓe mon ko ɓino rotoru a tigga e ɓeygu ma naɓama ka galle tawa bandirawo ma wawɗo wamen no toon bandirawo ma ko woli kon ko ɗum woni gonga woɓɓe men biroji men ɗi ɗen andi neneɓe men ɓe woɓɓe men woɓɓe no ɗo ko Israel men ɓe sendude rewɓe mabɓe ɓe ɗum ɗon no heewi ɗen andi ɗum ɗon an gorko a wona e responsabilité sa woni responsabilité hay nene ma hay goddowa ka wonde hakkude ma e ɓeygu ma mais a yiye ɗo woɓɓe hara ko ɓanaji mabɓe hakkude mabɓe e ɓeygu mabɓe haaɓe serpi hara dallila hakkude makko ɓe o ko sendima mi haalnama wonde wotere mo tiggi wandro e soto fitare
miɗo jaɓi ɗum ɗon enen naamu meɗen avant tout d'abord min mi wawata jombude debbo o wara ka nder suudu onon rewɓe iɗo mari défense par exemple hande aɗa respectira nenan saabu ilanka galle no woodi o respecte nenan tanke ilan ton no woodi si mi yalti a respectata nenan si mi arti nenan haala nilan in non nenan no bonni entre meɗen avant tout d'abord bani adama on sa yiɗi mo a yiɗi daymo e famille makko est ce que a faami a yiɗi daymo e famille makko teddindinamo e famille makko a wawata jombede e famille inna ko min gorko on tum min jommuɗoma on tum ko min respectata ko mi wallitotoɗa ko mi waɗanta no ɗum ɗon goɗɗo si a jombimo a addimo ko suudu ma o watama hidde an tun ko ma o hiɗidema kadi e musidɓe maɓe ko si tawi noon haray ɓen ɗon kadi no wonde saabu hakkude mo gon comme no innirɗa noon hakkude moɗon andi ɗum ɗon waɗa e fof ha tawa onon o wata ƴettude responsabilité eji monɗi aron e makko waɗon divorce ji monɗi après innon ko menen rewɓe joni hande ilan jombo ma addi ko galle nene an a yenata nena a piyata nenan aɗa wata nenan ko contre honɗum nene an ɗettantama an na kamɓe jombuma no woodi ɗum hande ampaga e bayla no woodi mi yaale non si a yi wiya haalta wiya haalta kono a yi min komi kon fo mi non bayla no woodi joni ko ɗum nammo ma expliqué ande ɓay hande ko nene ma wiɗa na sinama de ko nene ma esiraɓe gono ɓuri sinama kono nene ma no esiraɓe gono ɓuri siniraɓe no esiraɓe go hiɓe ɓuri siniraɓe bayla hiɗa andi komi haalama ko joni mi landoma comme woni esirawo on ɗon ɓay wona esirawo gorko wona debbo wona ko nenan min ɓen non ko ɓe on ɗum oɓe debbo alors ay ko debbo e debbo ko debbo e debbo woni bonnude komi haalirɗo ko hakkude mon on hakkude mon on ɗiɗo hakkude debbo on e moodi mum ko honɗum waɗi si tawi o sertigal ngal waɗi tawa ko gorko debbo on tun toñete inne ko debbo o waɗi ko ɗum ma expliquande joni suppose o en ardi e sens go e wihi par exemple woɓɓe ɓen ko nene maɓɓe watta haɓe seeda ɓeygu maɓɓe te nene maɓɓe ko debbo cela veut dire que probléme mon kala maka yaɗa tournuɗa ɓawa na haray baben ga kala maka yaɗa tournoyɗa fop seedigal ngal woni ko an jomba ɗon woni ko waɗɗo saabu ha accutuɗa on woni ko accita ɗo on foppo ko onon suddiɓe mais kono ko gorko woni wonani responsabilité mum ko anga responsabilité mum wonon ko ɗum addi ɗin piiji par ce que sa woni neɗɗo responsable hay goɗɗo wonta hakkude ma e ɓeygu ma sona ko yiruɗa yitere ma nden kon e ko anduɗa kon par ce que sa tiggi goɗɗo o wondi 1 an 2 ans 3 ans si andali on goɗɗo andatamo ko gonga allana gonga andintinani e wonɓe darde ɓe temo suddiɗo baylaw jikkuji wonɗi e makko ɗin iɗo wawi wondude duuɓi temedere haray mo mari wongu ton wawi yaali mi jaɓal ɗum ɗon aray téléspectateur ɓe men ɓe fof en gandintinay ɓe eɗen e émission meɗen on Jama TV le rendez-vous haray temmaɓe gon hande ko fi hon ɗum divorce ji ɗin no heewi ɓayɗon andi divorce ji ɗin ko saabu ko suddiɓe woni wadde oye fi hon ɗum si tawi ko fi hon ɗum si divorce waɗi ko suddiɓen tun toñete inne ko kamɓe waɗi fof na toñete fof wawata on toñidude wata wi toñete non si plupart hande dewle ɗe yata ñawore ɗen fop dewle ɗe yata ñawore ɗen fop première position woɓɓe ɓen ko meɗen endata ko infidélité non awa ok joni maren ɗum ɗon toon haray wonɓe men e darde ka Jama TV iɗo wawi men noddude ka 206 209 après le service waɗon kadi plus 54 oton fela mi hirtaki to Sophia nam ɓe andi kono mi wawata wiide avant tout d'abord koye muñodir andi ɓawɗo enen joni ɗe dari taw ɗen impose ude ɗe minna taw mariage forcé min mo mi yiɗa jombatala mo mi anda jombatala te avant mawɓe men ɓen ko ɓeynata mi hokkima kaari yo a meɗata yidude e makko te pourtant respectidiron kono ɓen ɗon écoute ɓen ɗon no wondi e jikke ono on ala jikke non ko ɓe worɓe ɗon mi woni haalde fiimu wona fiiɓe worɓe wonɓe fewɗo ɗowni hande o ginnayi par exemple ko fokke mi heɓɓide e makko relation fokke mi andamo pise wona mariage forcé naati ɗo birdire yaw on ha yiiɗo jooɗo ɗo yewton tegon condition ji moɗin fop mariage hande hande a yeeɗo mariage ji ɗin joni hay 2 mois heɓata mais pourquoi ɗum noon ko fi hon ɗum noon ko parce que worɓe ɓen ala ƴettude responsabilité ji maɓɓe ɗin koɓe woni e haalde kon adoɓe jombude rewɓen ɓe hunnata ɗum ɓe yaha ɓe holla ɓe fasfo defo ataya ka hoorema
accama ka nder suudu wallahi billahi hakkunde ñalla hubbina yite woro on tig ñalorma teddan kala ma gorko munnido fewndo do awata wondude debbo joni non voilà joni non ko sabbu hido nginnude onon on munnotako ko dum wadi si divorce ji din no heewi parce que on ala munyade si debbo yalti innon hi ko debbo wadi fo do munyade mais muñi fi honno ko non droit munyade fi honno ko menen tun droit munyade onon kan on munyata wata sofi d'accord de mi yalta 6 heures dabbugol mbudi 1000 francs 200 300 mi wadadi mi mottindira de ha modja mi arta ka suudu an mi tawa kadi ko problème addantala nyande be nyande hala ngodi ngane ngana dum da wadali ko da wadi do nati do yalti do aya hay ha am gorkon se arenake a wadali fere ha seeduda e onno ama e woni on to manon kanko yaa o jokko ya goddo go kadi jombo yam dum don fosi wadi ko an gorko woni daraki dan debbo kala ne yawi dépense ko e gorko na dum dépense yawatake mais abbo bayla a jabay hida andi feƴƴa ko wolde nane kono ka worbe no ka rewbe kono min on mo landi kelan ko immaymi ko worbe be woni jabaade wadde raison parce que min mi jabaali temi medata jabude gorko a yaha ni debbo addimo kama so yawi kema tu walla onana nalima wallahi koye ma woni si a waɗi ko duwaɗa kon parce que koye jibinaɓe koye yilfaɓe si a waɗi ko duwaɗa wadde kon si tawi ko dewgal imminma pelletti alana taga do debbo ɓayre ko dewgal imino la sakka fi kono non bayla min mi jaɓali ono worɓe no ɗo worɓe ɓe andanda hoore ma si ɓe waladi ɓe maɓɓe ha weta bimɓe ɓe fiɗɗora e waro joni ɓe yalta ɓe hara ɗacci tato nayo ñamoɓe ka suudu ko debbo andi kono lijintinta andi ko honɗum waɗi si mi d'accord ata ko halɗa kon ko wi a jaɓata a jaɓali avant tout d'abord ko ɗon gattoɗa mi jaɓata mi jaɓali andi on no wawata ko hombo woni jooma galle ɗen jooma galle ko min ko gorko on ka gorko kombo woni jooma suundu ko debbo on ka donc si nantodiral waɗali ton haray ko kamɓe ɗiɗo joni ko ɗum non momma expliquande joni mi wawata d'accord taw par exemple hande gorko ida acci ɓiɓɓe ma sa jonnali haraya ala ɗo là je suis d'accord joni non écoute no woodi ɓe anndanɗa hoore ma ara ɓe jogaki peut être ono kadi noon plupart suddiɓe ɓe hande ɓe respectata gorko mo jogaki te keɓal ko Allah hokkata hiɗa wawi jogade par exemple hande jogoɗa ɗo jawdi ha jomba debbo perda no wawɗa ronkude heɓirde noon ha jomba Allah udditanama artike heɓa hiɗa wawi perdirde noon kono on debbo yiɗirnoɗoma par exemple tant que jogitiɗa ɗon ko ɓen ɗon noon innata waliki o fiɗɗike o yeehi o jonnalan hay e fus kono jonnata ka jogaki wari o ñaami fof o birdi o bonnanima ponso pansandinakema fof mais o wawata ɗum ɗon ko responsabilité ma woni ñammingol mo holtingol mo ɗum ɗon fof koye responsabilité ma an gorko ɗum quelque soit moyen ji ɗi marɗa ɗin ko an duwa par ce que ko an ittimo ka mawɓe makko ɓen addimo joɗɗinimo ka ma ko an andi ko honno natirta yaltirta ha jonnama ko ñamata kon ɗum ɗon ko très bien ko min andi kam mi natita mi yaltirta ha mi adda dépense parce que o woni hande responsabilité ma jonna ko a yaw wiɗa yoɓe okke nayo ɓe yeeye ɓe inna hiɗa wawi jogade ɓenna hi ɓe hiɗa wawi dépense ude inna hi ɓenna a piyata inna hi ɓenna yenata inna hi hande sa wi ɓeyguma e waccu wa caali a wimo yo waɗu o waɗali kombo addi piyede ara giggora laton sona an ɗum nana sa wi mo waccu yiɗata o wowayi non mais wowayi c'est ko fi honno o wowayi o yiɗata bayla ko debbo tun no woni fidélité gon sengo ɗon yiɗa debbo hay so sertama debbo ko goto mari mo yiɗi kadna mum mi haalanama ɗum hande ko ɗum waɗi si menen ko goto jombata men ko ɗum waɗi si menen ko goto jombata men onon lehi ɗon mari nayo ay noon ka wi ɗon ko goto yiɗa ton ɗon on tanta e sens woni na tantugol sens de bayla so ngari on dawi no min gongo yiɗalan on profite to yaw e goɗɗo ko daron on non kadi so yiɗo yeymo non bayla ɗon non kadi profite ɗon kadi yahon daron so yeeya e oɗa non ha non deux fois no woniri on non haron ko heɓude mo yiɗuɗo fes daro ɗon non kara kom mi jombetake joni mi jombetake ɗum ɗon fof ko par ce que haray sa jombama hande ɗo janggo a yaayɗa on ɗon soñjama ko soñjuma kon foof seeda e on ɗon ɓe naahi o joɗotako e dewgal o seedi e oɗo ko kanko waɗi o probléme ɗo kanko o ala muñal hara moggo a muñike han a maayi a muñike han a muñcitike a muñanike mo infidélité makko a muñanike mo angal makko ngal a muñanike mo e hoore famille makko on ko wonma e soñjude kon a muñike ɗin ɗon fop ɓe yennama ɓe aykinama ɗum ɗon fop hiɗa muñi hiɗa jooɗi nder ton hiɗa muñanimo ɗon bappini ɗon ɗa heɓanamo kadi ɗon boboɓe labaɓe ɓe ara seedida e makko tawa ala hande kadi kono joɗantoɗa joni fada a joɗaki joni yaha kadi e goɗɗo go a joɗa non a yata par ce que hande kadi haray hande kadi a yata hande kadi si andidi cari koye cari woni wonta
minni joni no jon wana sari na sarire nden fo haray añida bape den fo añide joni ko fi goton goton ko fi honɗum innan ton si on tigi seedidama haray koye probléme on koye makko woni pourtant probléme on no wawi wonde kadi e gorko no fo minni andi ɗo par exemple koye jonnayi point de vue meɗen ko point de vue wonɗen e jonnude min point de vue an on hande ñawore dewle ɗe mi tawi muɗum nde mi tawa ɗe min wallahi debbo goto momin hoɗidi galle exemple koye makko mi ɗettata kanko e modi makko ɓe jommidir mo andi no jikku modi makko ngu kono ɓayta e modi makko weccetno heɓade o ari o jooɗi o respecti kono modi makko nde jooɗi 3 mois 4 mois gollali hakkunden Allah minnuma ka menen ko cuuɗi amen ni ɓattodiri o moɓino ɗum noon kam peno ñande ɓe ari yaltingol modi makko modi makko jooɗi ko 8 mois ala gollude ala ko yoɓira loas ñande ɓe ari yaltingol mo ici e ari debbo yaltini 350 000 o joni faade lam mi yoɓa ɓeya wiya wata yoɓude hande ko fi honɗum hanno o yaltina ɗi mbuuɗi o wallitora modi makko ɗum ɗon ko hakkude ɗum ɗon kamɓe haray no woodi toon saabu ko honɗum haɗimo wadde ɗum ɗon haysi ko debbo wona ɗon woni probléme oɗa kadi ko gorko ko fi honɗum haɗi ko honɗum o joɗɗinimo 3 mois on foppo ɓi o heɓali bayla kono harayno fewdo ko wonno gollude o ñawlinano ko moƴƴi simo ñawlinno ma ɗum haranumo marno stratégie no waɗira ɗum ɗon fof o heɓayno no feƴƴinira joni stratégie maɓɓe fof min andi stratégie on grand jo wallahi billahi moma haalande de koye télé mi woni grand jo si tippinoke ari ko hay mbuɗɗi ko debbo on kontata joni ko fi honɗum ɗon awa debbo ƴettali ɗi mbuɗi ɗinɗi maraka ɗinɗi lancanoma ɗum ɗon ko ari o waɗi mbumbayi no ɗon ko minima feƴƴa ko mi alama ko gorko responsabilité no wowi wonde inverse par ce que no woodi kadi rewɓe bus wonɓe ɗo ni hara kamɓe woni dépense kamɓe ƴetti responsabilité famille maɓɓe en fop modi maɓɓe e ɓiɓɓe maɓɓe ɓen fop kono hara hatta e hoore ɗum ɓeeɗa no yaltude yaha hayloyo ɓe yaha ɓe seedoya worɓe ɓe bo ɓe yaha ɓe seeda si ɓe seedi ɗon noon hara habbo si ɓe seedi ɗon noon hara hoore on no ƴetti ɗi responsabilité ji muɗum ɗon fop si ɓe seedi ko honɗum o watta ko ɓeynu o muñanakila hara ɓe andile kamɓe ɗiɗo nder ton ko honno ɓe yurmodiro par ce que dewgal ko yimɓe ɗiɗo ko an gorko on e debbo e kanko debbo min ko Dakar ɗo mi ɓooyali ɗo te kadi noon mi ala haylade moƴƴa quoi peut être kono gorko Pullo Fouta fino o bimbi yaha ƴetta bidon muɗum yaha grand place ha air mbotta ara mbotto ruttito kadi ko grand place omi heewali mo yide enen fulɓe Fouta wonɓe ɗo ɓen ko golloɓe no ɗum ɗon a yeddaka ɗum ɗon mbay dawa e hindoto dépense mom ala en tampinde ko mo ala muñade woɓɓe no woodi ɗo ɓe mari kono ɓe waɗata modi wata innu goɗɗo no mari bayla ɗum ni ko wonde yiwde andi peut être hara an hara ɓeygu ma du moins inna awa ɓeygu ma a waɗantama kono ɓiɓɓe ma ɓe ñamata wawa mais bayla no woodi ɓe waɗanta ɓiɓɓe mum bayla ko arɗen ɗo yo yewtu ko wonde yewtirde ko wona d'accord e maɓɓe ok joni sa wona d'accord ko wonde yewde ko fiyo solution heɓa fiyo yewtere labbe ka solution on kono gaddata ɗum ko rewɓe jombeteɓe ɓen jombaɓe ɓen ko yoɓe ɓurto muñade worɓe jombuɓe ɓen yoɓe muñño sonnaɓe maɓɓe ɓen ɓe anda carrément ko ɓe okka ko banni adama ɓe okka ɓe addanaka ko ɓe letta fi ɓe ala e wadde ɓen wonɓe noon e wadde ɓen ɓeygu maɓɓe nananali ɓe e grand so muññike a on tawi o moggo maayi on horike mais bayla joni noon si ɓe muññi honno ɓe wawirta muñade ko honno ɓe wawirta andude ɓe muññike ha ɓe waɗa si a muññike pise a minnuma ndaaro ɗo hande galleji ɗi woni ko meɗen ɗo woni ko ɓe kawtirɗen ɗo woni ko enen fulɓe ɓen galle mais landolam tawa jongalle o maayi landolam ko fiyon ɗum ko fiyon ɗum bayla ɓe roneto ɗo dongal gotal haraɗa andi ngal dongal a tonata ngal acca ngal ɗo yafa hoore ma kad dongal par ce que a yeeyi ɗo gorko goto ino jogui ɗo no jogui ɗo ƴette on ɗon allo ɗuytu télé on seeɗa wawi natadirde aɗa wiyta e télé ma on seeɗa si wawi yewtude ok bisimilla ma jantuna ala taw alhamdulillah bisimilla ma ka télé Jama TV ɗo yewtere nde wonno yewde ɗon ko fi jombuɓe ɓe jombali nde yewtere wiɗa mi nanali o question mo wonnon poseri ɗo manam si hakkude jom allo mimi hakkude ɓe
dole ko wonɗo yewde ɗon ha min on de haray komi wawi wiide ɗon haray komi wawi wiide ɗon ok wiwmi question on ko fii dewle yimɓe on ɓe jombidirta men mais si dewle ɗen heeli ko fii hon ɗum ko debbo tun hendoto toron ko ɗum woni question on ha ɗon ko wiyami nde wonde gorko on no waɗa erreur awa kono ko ɓuri kon ko heewi kon ko mi yiyata kon haray ko suddiɗo wonde erreur on awa bisimilla men nani on no waɗi si wiyaymi ɗum waɗi ko grand je wi ɗon kon goɗɗo no wona hara ala luwas toggu luwas manam Allah jonnama feere fi o gollu fi o yehi o golli o heɓaali o jooɗi ke 8 mois ɗum 4 mois o heɓaali o ari yaltingol makko galle ɓengu makko acci haa ɓe ari yaltini mbuɗɗi fiyo ɓe yoɓu ara o waɗi ko haana ɗum ɗon ko goonga ka allo sina ɗum no wawno surde moodi makko surramo hara ɓe hoddi ɗon anndaare allo minni on jarama iɗon e jaam jantuna ala to minni joni wona on cadre on suddiɗo ɗon joni par exemple hara en généralise ay fop waɗen ɓe fof par exemple suddiɓe wonaɓe cdd ɓen e worɓe wonɓe accutude ɓen joni par exemple o cadre ɗa on ɗon en andi ko kanko mari tor joni luttuɓe ɓen noon luttuɓe ɓen ka luttuɓe ɓen joni par exemple fi honɗum debbo e gorko si ɓe seedi ɓe innanta ko debbo on waɗi photo on ha waɗi si certigal waɗi hakkude maɓɓe allo ok awa haray on weltanama hiɗo wawi men kadi noddude ka 206 209 écouton serveur on si o waɗi so écoutuɓe wooli koɓe wolta ko gontuma waɗon plus 54 wawen famodirde ok hari miɗo ka bayla sa yi mi inni a inni hande galle ɗe natɗa o a tawa jongalle o maayi ko rewɓen tun heddi sonja ok mi jaɓi mais ko gorko woni soñguide hoore mum par ce que min mi yeyɗo ɓe andanda hoore ma jogoɗa debbo goto e ɓiɓɓe mum a hunnana on ɗon ya ƴettoya kadi goɗɗo adda bappa hoore ɗon a yeeɗo gorko goto ɗo jogui rewɓe tato hara wallahi hay goto ngo timminanama kam fa hoore ma probléme mais pourquoi pas mayata par ce que a yarayɗa timma ɓe soñde yaraɗa timma ɓe soñde donc si soñde a famdiri ka hoore ma ko mayde wonantama ko aron hoore ma dongal islam o yani nani men non islam ko wi ko si tawi woni hiɗa hunnani si a hunnanani islam tegama ko a hunnanade koɓe wi ko siɗa gayna joni o yeeɗo goɗɗo ara o gaynta a waɗa aron kay gaynude kadi kay gaynude himen gayna on gaynata hakkunde ngalla himen gayna non hande mi hino lanni par exemple fewno ni ko debbo goto mi jogiti est ce que ɗa hunnani ɗiɗo a wattadi ɓaya hunnani ɗiɗo ka caméra ji ɗo madame no sutima simi heɓi debbo ɗimmo kadi momi falami jombay ok kono gasimo remɗan ko télé no gasa hande ayo koytaka suudu nayi mi jombata nayo allah ɗo dalano ko ɓeygu goto andi onon plupart hande ande ɗa wawi weldude debbo ma ɗo o wannama peeji ɗin fop ko wiɗamo yo waɗ wo waɗa ko wiɗamo yo accu wo acca de ka jom mbi debbo ɗimmo o fuɗɗi ko déclenché guerre non ɗum ɗon watta ɗum ɗon ko honɗum waɗanta ɗum ɗon par ce que haray ndeɗa jombawɗa en fait a assumata responsabilité ji ma ɗin hakkude maɓɓe kamɓe rewɓe ndiro joni noon en artay e ko wonnoɗen ɗo andintinen temon wonɓe hen ɓe darde ɓe haray temon ko le rendez-vous o wiyete haray noon hande ko mon yewde ɗo ko fi seedigal entre rewɓe e worɓe mais ko fi honɗum si minen suddi ɓen si woɓɓe sertama onon duyiɓe darɗon innon probléme on koye mene rewɓen tu woni joni yoɓe naatu yaña yewtere nde anden konon probléme solution no woɗi waɗen solution fop arɗo ɗo joni o solution wiyale o yo muñño wo non bayla minen muññi o muñña mais muñño onon kadi muññoɗon koye muññodir iɗa andi mi halnama hunde wotere histoire almami Boubacar Biro te ɓe inni ɓe noddu sonnajo maɓɓe on sonnajo maɓɓe kamɓe avangi ɓe jibinede baabe maɓɓe noddu sonnajo muɗum on inni okkoran ndiyam mi yara o yalti ƴeɗoygol ndiyam ɗan tawi ndi wabilire ndiyam ƴewni ɓe dogi ɓe naati ko nder suudu suddi ɗon ari dari ɗon ndiyam ɗan jemma on fof narde maɓɓe ha 5 heures du matin ɓe immi juulugol subaka ari tawi oyano dari ha joni ndiyam ɗon tappudemo ɓe inni allah o landon okkore ɓiɗɗo mo anndanɗa hoorema
mo aduna on fop nani inde muɗum foolowo mo fooletake hande non pardon ko sonnajo waɗi ɗum ka ko sonnajo ok merci fiyolu sonnajo waɗi ko parce que fi honɗum himo andi ɓen ɓe o muññani ɗon kamɓe kadi hiɓe muññanimo wala hiɓe muññani ono woni ɗeɓalilonde lawol ngol ko ɗo ono parce que si tawi hiɗo muññodirani ɓeɓe sirdigal waɗali hakkude mum wo ko parce que hiɓe muññodire ko o suddare ko honno ɓe nirta ɗum seere ittali jangol natumade kutande itta jangol voilà piro baro ko piro bare ko nduya liɓa si tawi ko wotoru woni liɓude haray piro ngon fota donc haray koyon ɗiɗo koyo muññodir onon ɗiɗo wata muññodirde sina ɗum certigal ngal ko ma ara si kadi si ari to innu ko debbo on tun par ce que no wawi iwde e gorko on onon tigiriɗo wawi tawde hara ko responsabilité ji mon ɗi woni on assuma responsabilité ji amen comme honɗum e honɗum min hande komi wata wiide min de ñaworeji komi tawa kon fop mi tawale debbo joni ko a woni ñaworeji ɗi tawaɗa ɗin accuɗi ɗo joni ñawan he ko fi honɗum ko debbo on tun woni probléme on ko debbo waɗi faute e gorgo ko ono mari faute non honno min waɗiri faute par ce que no woodi rewɓe gonoto muññotoɓe si ɓe muññiki ha ɓe tawi ɗo mbayata mba haɓɓaki ko honɗum ɓe watta ko parce que haray gorko on puusiɓe ha kabu sina ɗum debbo ala debbo miijotoɗo jombegol sertide on debbo ala hay goto suweta ɗum hoore muɗum kono sa yeehi ha tawi o seeda ko gorko hombo suweti jombugol debbo accita joni noon ko fi honɗum so jombi on darata no jogitoro ɗon ɓeyguli mon ɗin hara kono haniri ɗon wawon famodirde yewtidon e ɓeyguli mon ɗin no famodiron no nantodiron hara certigal waɗali hakkude mum an gorko on a essayi a muññike a multi a jeeji sa yi goɗɗo par exemple hande no nanga ɓeygu mum piya peut être haray koyo change hunde nde woni wadde nde min non ko ɗum ɗo woni par exemple min numa min mi d'accord ata o d'ailleurs ke goɗɗo e piyo fitse ko wiyaton ɗo woɓɓe min piya e ɓeygu muɗum no woodi kono noon sa toñali a piyatake non no woodi ɓe anda hoore ma ɓe toñata kono ɓe piyete bayla ara tawa wallahi joni imagine toi no woodi ɓe toñata kono ɓe aray to ɓe par ce que no woodi se ɓe yeeyi ka yaasi ƴettu on noon bayla o ƴettange ɓe ɗum oui allô assalamu aleykum aleykum salam on jarama ɗon e jaam jantugal alhamdulillah nam aray ko bisimilla moɗon ka Jama TV émission amen o le rendez-vous thème amen on ko fi honɗum si certigal waɗi woni ko probléme suddiɓe ɓen walla ko probléme worɓe ɓen ko homɓe maɓɓe mari tor nam hombo e maɓɓe mari probléme on min haray mi wawa wiide gorko no mara probléme ɓay neɗɗo mota suddiɗo no mara probléme neɗɗo mota ko honɗum addata ɗum de un suddiɗon hana wiide ko haɗe waɗnalan ɗum ɗo ko fi o yiɗalan par ce que manque de feere no woodi gorko no heɓa calcul goɗɗum go andugol kono woodi kone arde suddiɗo ronka andude on calcul ko honno wonta ɗum si ɓe jombidiri hay goto maɓɓe yiɗataɓe seeɗa kono si yeehi ha artikaji maɓɓe ɗi lanni ɓe seedi o jombitoyi goɗɗo o hana abbintinde o yawɗo ɗon haala ɓe hana wiide on ɗon ko debbo o waɗi ha sertigal ngal waɗi eyyo ɓe hana wiide ko debbo o waɗi ha sertigal ngal waɗi ɓay en fof min hiɗen andu si artikaji lanni e hakkude yimɓe si jiirndi lanni ɓe seeday wallahi ko ɗum de yimowo wi eyyi joni mi joni solution on ko ɗum watten joni ko solution fiyo ɗum ɗon accu ko ɗum ɗon mi woni e ɗaɓɓutude solution on ko honɗum komi toroto jomɓe ɓe min ono wonɗo wonɓe o taw mi jombaali ko ɗum waɗi grand ko ɗum waɗi accowola amina wolo o suddiɗo men ɗo waɗɗo ɗum ɗo ɓaleejo mi nanimo inna o ko worɓe woni towje ɗo mais yer min komi woni yiide kon ɓaylam mari kotiraɓe jeɗɗo ɓen fof ko jombuɓe komi woni tokoso wakkilo jomba
a wawi jogade ɓeygu ɓa wawi wajade bismillah accu wala bayla ɗum ɗo mi waɗay si Allah jaɓi emi to mi salla jaɓi nani ok ñama ceepu vraiment hara inde ma nden kadi yettode ma nden ko hontonɗa men noddidde ara miɗen sohli ɗum ɗon kadi nam hara min indani ko Diallo Amadou Dia Maali Wora Suuge ha ka wiyete Bosere ɗon. ok merci Mali goto gaynay ko no wata wonirde jooɗi ɗo e ka wiyete Sikaw Foire. ok merci joni merci beaucoup an kadi a jarama a salminama jarama haray tigi tigi on émission o weltanama ok haray fo yawti a ɗaɓɓannon mi ɓeygu ɓayo wiyomi jomum nani probléme ala joni siɗo yawti an kadi haray si ɓuuroyini seeɗa o wonɗo woldude ma ɗo mbiɗa andi mo jogui suddiɓe mo gayna ɗum ɗo gayna yo ɗaɓɓan hayo wondo e wolde donc mo maali voilà koɓe maali cuwoni ɗo minen ɗo fof ko men ɓe maali ko musidɓe ma ɓe maali jooɗi ɗo haray koye goto vraiment a weltanama nam o weltanama o jarama foto wona seeɗa ok nde yewtere ɗo yewtali fino mettira ko wonde yewde ko fiye solution heɓa andi tagaɗo timma nam eyyi ko noon woniri ko fino solution heɓira hen foof men hay goto yiɗata jombude jiidude e goɗɗagaɗe seeda e makko aray mo huuli haqqe e makko kanko kadi wallahi est ce que billahi Wallahi. haqqe ene worɓe ɓen wallahi ɗen huuli haqqe awa asimidia wono woni prête fi mariage on nani ok merci awa heeɓi ga waɗɗo prêtre kanko o wimo mo kanko mo woni préfi sa falama ɓeygu donc maali ɗo moƴƴi awa ƴawa yo waal ko onde liberté sise woni waɗa taxi mi yanon ok gran nano jombite taxi yanamo anko ko hiirida falɗa merci beaucoup o jarama ara mi salmini on to awa on jarama mi hiiri noon foto awa merci on jarama yo Allah nawre émission o yeeso allahumma amin jarama foto na seeɗa merci merci beaucoup haray onon kadi wonɓe men e darde waɗe no ɓe ɗo waɗiri noon noddon men onon kadi haalnon men ko honno hirɗon ko honno woni solution on ma ko hombo e men jogui probléme on ko enen rewɓen ka ko worɓe ɓe waɗon 206 209 heɗito ɗon serveur vocal o waɗon plus 54 haray ko noon woniri no ɓe holliri noon ko noon haray ɗen ka émission meɗen le rendez-vous haray ɗon andi invité jo men on hannde hiɗon andi mo jara présentade en présentade mon kono boyno andi ko mbo wiyama bayla mo boyno andi ko woni golle makko e ko honɗum o gaynata hiɗon andi goɗɗo no way woso hewti jikku makko o hollirano ka yimɓe wi no way noon déjà haray ko yon noddu onon e makko yewte mbayi ɗon andi golle maɓɓe ɗen metta sifade la wondi takkan ɗo kadi nene gotan on ɗon andi wiɗo Zémali wiwe Sista Sophia Diallo ay bayla min nde wallahi onon ɓe suddiɓe ɓe mi yi fewno ɗo miɗo yurmanmi mi wakkili tum billahi minen ɓe suddiɓe miɗo yurmanmi ok bisimilla saabu honɗum hiɗo yurmalan muññal ko wiyete debbo yo muñño kon no fandi e mum darale meɗen muññi billahi le meɗen wakkili muññagol kono sa muññiki ha a tawi poto ko haka gimban billahi mi muññi meɗen wakkili meɗen muññi sa hi meɗen jooɗo men muñño fi ala min jooɗo min muñño fi meɗen piye min jooɗo min muñño fi ha ko tawde meɗen yiɗi meɗen faala wonde hara ɓe innali par ce que ɗandi si debbo kadi woni ha o serdidama ñakko wingil foppuno e makko pise ko kanko kanko ñakkini parce que no wawi wonde koye gorko on puusi ha seedigal ngal waɗi donc si kanko tawi noon o wata wondude on noon o torso iɗa andi kon no ñakkinde debbo par ce que ko ñakkini debbo kon ɗum no yombi onon tigui ɗon andi kono hay gorko e debbo si ɓe ɗiɗo probléme pour toujours hay si tawi woni ko an gorko on toñi ko wonɗum ɓeyta ko waya suddi ɗon koye tuuba harale ɓe andi ko gorko on toñi ko fiyonu ko par ce que minen debbo ko ñakkini men kono no yombi ko ono woni wallitaki men ono worɓe ɓe fi honɗum joni par exemple haray ɓe andi an debbo on ko an toñi o fi honno ɓe indema ya tuuba moɗon fi gonno voilà parce que ɓe innate ko kilifa leykoyde ko voilà aljanna ma on koko leykoyde mawdi ma woni aljanna ma on d'accord aljanna ma on koko leykoyde mawdi ma woni kono Allah yamira on kadi yo letto on tigi fi ɗon andi ɗum ɗon goy lette ɗen ɗe wonɗo wiide lette par exemple lette tampingol goɗɗo hay goto mon debbo jom mbaɗo ala soñjade ɗum on soñjade heewite ɗum on ta haala si tawi min kam yoni haalde ɗo nayi haala woni kam yoni haalde ɗo min andi nane gayniɗa andi min kallan andi debbo mo andanɗa hoore ma on ɗon ko kanko e modi makko wondi ka suudude kono kanko yoɓata luwasi kanko itta dépense
modi makko ala on Voilà. awo mo fina de dawa mi anda non siko golloy so tawi kon golloyta wi mi gorko no fina dawa mi do yide mo fina dawa mi anda non kon golloyta mais ko debbo me joni habbotum bayla ko mi hala ma ko ngajabay goy ay nino ka rewbe kono non kadi no ka worbe min ko wadi hasimi innuma ko worbe parce que min milla wi gorko so timmi responsable be nguma ko fontata ko mo min ko dum do mi wi sa yino mi wi dum min natama de ala ka rewbe bayla kono non kallan andi min no ka worbe te min ayi kare be kono min kada mi yide ka worbe de parce que min mi jabali yo jongalle walo ha weta fina fiddo acca be ngumum e bibbe mum e galle nangalaw mu ya arta ya ha fala arta do min e hoore am mi wona d'accord don no wodi non le bayla non no wodi don dum non no wodi e hoore dum kadi ben do rewbe wobbe mabbe immo yalta inna dabbay ko golla fiyo waaw wallita golbe be inna dum don kadi watta jonno si tawi a wawata o kortam o yalta ta o dabba don be seeda ka be seedata no andi bon hande be nguma stay malla woni ko gollu woni plupart min on dey minata kadi worbe be ananda hoore mabbe jabata be nguma be golla no wodi kono lan tanyini stay malla gorko ngida hunnani mo peji makko din foka suudu peut-être ara dabbata golle walla ara mo dabba golle pour yom editor andi ko on worbe go plupart be jabata be nguma be golla derke rewbe mabbe ben sibe hebi mbudi be teddinirta be wasi be jogaaki kono non ittuton kono non sanzuton debbo na wawi wondude e makko hara mo jogi o tiddina ma e hoore dum o tiddinte ça dépend andi gorko hombo jabata par exemple be ngoma yobana ma luwas jonna ma codnya jonna ma ittirdi koje jonna ma hirande angonga no wodi no bayla solution no ango manki solution bayla ango gorko jabo dum bayla jabo kangersa don bayla min yo jona tama ko an gorkon kono de bi e ma be ngidandi hande exemple habbo no exemple yo exemple mi jonnuma andi do hande yalla gal sedi gorko debbo seti gindiri be ne gorkon hettu bi be kono be wirta kala nano te portal sido wonde ka galle gorko no doga responsabilité on debbo wada ha parce que hande sa yalti kasar do ayi tay ko rebbe yaw kay kolji si a yayi ka directeur école ji be yettuma ko nene be anda wodi wobbe école ka fuddi ha fendane yewta be medata ande be kambe ko nene tumbe andi be anda be ala ide babaji ni baba jon konno yarta yobugol mi non la je sais pas mo wawi attitude dum non kan jabaki mo wawi attitude parce que on bido makko o yaha o ndara ko honno mi innima men rebe ngasi be wondi re kon ono worbe kadon jaba on responsabilité ji monni Sofia ira golloyde ira dawde 6h da cipade 23h a fami no laba ma poste pay kun ko lebante ko joddi école mbudi joddi école di no do accidata de sonnajo ma ngo yawo bay ko kanko ni ka gaay joni non o mom innuma da bibbe no jangude modi makko jonta dépenser ko kanko yo bay luwasi ko kanko rade parce que yo bay école ko kanko on non kadi modi makko are ko golle de ngadi o ya mi inni ko binga walande ko acci ko wure bayla mi di do no muñare don no muñare don ha joni rewbe fo non ko no muñirde bayla attention de wallahi bayla rewbe neni rewbe men muñide bayla mi inni rewbe no muñi bayla a jabay rewbe no muñide menen be worbe be yoton do menen naka marché men sodo ya kere menen ka marché be sadi me kadi kono wirdo ngonon hidon teddinire non hido muñane non ko non droit do me muñinirde teddina men ko men ko non gol menen kadi ko non men woni muñode wono no innirdo non modi ko non men teddiniri don ko non men teddiniri modi ame men watta ko men haalanali modi ame men watta ko men halditale modi ame kala ko modi ame ko hihi e modi ame me woni kono andi si tawi ayeyi ha tawi ange makko o ngala kala ko wiida kanko ko hoore makko on woni darde wala ma darde an hara dum don ko honno wawirta ennude a muññoto do jodoto don ko ya muñño don tun ko ya muñño rek ya muñño tun hay si tawi kanko mo suti ko woni wadde kon duwaka ko ya muñño ko ya jokkudo muñño ko ya muñño ha muñcitoda ko ya muñño ha muñcitoda don ko ya muñño ko ya muñño hara wonbe men darde ka Jama TV do nani ko bayla wi kon ko e muñño ene suddi ben ko e muñño hara do way men noddude kadi ka 206 209 écoutons serveur vocal on après wadon plus 54 muñño don ka dewle modon dewgal wela yurmo onon jeune be dimmobe an min ko mi toroto en fi Allah yurmondiren yurminen sonnabe men ben yurminen bibbe meden ben ala ko buri fotude cipoda golle ara tawa be nguma jodi no habbima harawna piro na sonko na gurdu gardare no foti no weli wallahi pay koy ma na ara fija e ma ala ko buri dum
seydigal noon bon gonga ko oɗa grandio wiide ko wo si article ji lanniɗi seeday kono noon ɗum noon kadi koko provoquete kadi ɗum ɗon sens ɓe wi avant tout d'abord sens il faut onon nannuɓe tubakoɓe ɓe ganda won il faut le provoquer quand même o goɗɗo gono inni en ka Facebook ga wo la plupart ce sont les hommes qui provoquent les femmes wo ko menen worɓe en provocata rewɓe joni on o jombal taw ojo merci grand tuma jombo ko debbo wi ɗum ɗo ko defanda hoore makko woni non ala defandude ko gonka la plupart ko worɓe ɓe woni soñ ɗumannoto ɗaɓɓitata rewɓe on no men ɗaɓɓitirta non honno ɗaɓɓitirto ene joni mi landama hunde wotere ɗa wawi accude dépense arata ɓeygu ma no defi ha moƴƴi jooɗi préparé fadima ara to gocca leggi luuɓoɗamo bayla hay si tawi woɓɓe no toon ɓe yaray ɓe defa ɓe ñallay hay defude siko gon sengo ɗo wonɗa wolirde ɓe arta worɓe ɓe ɓe arta ɓe tawa on no jooɗi ɗon no curkini ha maayi ɓe ñamata hay ko defi kon ɓe darata haray ɓe ñaami ha haari si ɓe arti on to ɓere ɓe ñaami ɗum noon negoy negoy ko debbo goo kadi ɗo aray voilà joni noon ko fi hon ɗum accanta dépense ka suudu ɓeygu ma defa arta tawa ñamata misko min bimbina ñande mi defata awa ayi noon ko ɗum noon arta noon luuɓagol ma leggi non joni noon imagine fi hon ɗum modima ko an ko ɗum joɗɗima ɗo na sa defi ko yo ñaamu Sophie min ni modima no accude dépense no wayi wade wonno e wade simi defi a ñaamay min ni simi defi a ñaamay joni imagine toi par exemple pendant toute la journée peut-être goto kala goto ko kañum andi ko woni ka reedu muɗum ko ara ha soñjoɗa ka lawol inna fadam soda ɗum ɗo mi ñaama peut-être ara reedu makko no heewi walla bayla ñande waso a ŋaccede pensa ona ñande o ko wi min ko ɗon mi wolama joni noon oɗo wi sa arti an woni rendu no heewi a ñaama jango defetaki bayla mi acci dépense mi ari mi tawi wotali bayla petinde ñande kadi ara bayla joni no woodi worɓe ko 1500 ɓe liɓata dépense ka suudu si ɓe yalti ɓawa woɓɓe ko wallanteɓe 5000 francs dépense ɓe tawa ɓen le harana ko dewgal sunna e farilla wondi ɓe ɓelle hiɓe andi ɗum rewi maɓɓe ɓelle kadi haranani ɗum kono ɓe muñi ɗon ɓe yalata sa yeddila mi hollama mi naɓama ha mi hollama olla min on grande ɗom redressa en watamo redressude wayi no woodi no si bayla kuddi noon kadi no voilà joni ayi ɗum noon ko kuddi joni noon a hii ko on ɗum watta ha si sertigal ngal waɗi ɗon ko aray ko hombo waɗi on si woni kon cadre ɗon haray ko grand jon toon joni gasi bayla joni newto daranga visa ɗe gandi hakkude maɗa e Allah a anda rawo jippina ɓeygu mum natina jatigi mum a anda ɗum hakkude maɗa e Allah mi anda mi andata mi andi par ce que a ñaami ɗum wonande to wi min ɗa andi ɗon imo andi o jaɓata kono mo andi ko gonga est ce que ɗum ko gonga gila andi par exemple par ango mi koma ko ganduɗa kono ɓe andi goɗɗi ko kadi debbo kala mani koye télégoy mi woni fof darde la mo min hila yiɗi womi fenay ko ɓeygu an asiyatu miiɗi eyi ɗum ɗon e yeddade kono ɗa e kono woɓɓe ne toon ɓe wersanaɓe dépense min on himo andi weertoɓe dépense kawni himo andi ɓuranɗo lan suddiɗo an o joganiɗo lan ɓiɗɗo an o bayla voilà joni noon an sikkuɗa joni noon an sikkuɗa on ɗon no wonno respectirɗamo no jonnitirɗamo ngal teddugal ɗo ɗa sikkuɗa on ɗon tanguiniɗa hatta ko pellette on ɗon gueray waɗa ko mettatama ronkama jonnitude ngal teddugal ɗa jonniɗamo avant tout d'abord min par exemple andi ko min picco windi wona minen picco min la andi no mi géreri famille an o voilà donc si tawi kadi ɓeygu an 5 ans de mariage a fenay sa waddali men joni noon imagine mi wata wiide kono no min e makko mi wuurirta noon fof wuurir ok ko ɗum voilà joni noon ko ɗum noon noon mi wonma haalande si tawi noon no wuuriɗo mum no min komi seede miɗani joni noon ɓe ka seeditiɗa ɗo gonɗo jippinde ɓeygu mum adda jatigui mum ɓen ɗon kadi ko noon ɓe wuuriri no on ɗon on ɗon par exemple min mi d'accord a ɗum ok joni noon hande si o waɗi ɗum noon ya nodda jamam fof min seedo bayla ɓe setto woɓɓe ne ɗo ɓe setto reni mawɓe men ɓe setto ɗin piiji kamen hiɗa andi ɓe yettoma ya hotto muñoɗa kante pon jomba non bayla ɗum hiɗa andi a yeddata no woni ɓe wolay ma nanguiɗa modima e debbo mum o ɓenama muñota sa seedidi e makko saabu hiɗa nanguidimo e jatiguijo makko ɓeynay ko an heeli dewgal ngal par ce que ko gorko non Sophie non wata wi no wodi écoutez wowlu ɓay haray par exemple ko en haalo dans le cadre normal voilà hande a wata tawdude modima e debbo a faami ara holla seedeɓe ɓe yiya goɗɗo daro inna mayɗa maritor ɗo bayla ɓenneteɗa maritor ɗaɗa ko ɗum ɗo société on habba miyatoma
ko société on ko ɗum wonnen haalde ko société on ko ɓe ginnatama min nene ma walla baabe ma walla soro ma ngappati ma ɓen noon fof muññino sabu moodi maɓɓe an ko fi moodi ma no habbo ko fi an hiɗa yiɗi moodi ma e debbo ko fi ɗum noon seddita e makko a seedidi e makko ko honɗum ɓeynatama ɓenna ko an debbo waɗi ha sertigal ngal waɗi écoutez ko fi honno gonon rewɓe ɓen kañum kadi plupart ara woɓɓe ɓen kadi no nanguidede e gorko walla ɓe jibina e hoore dewgal maɓɓe ngal ɗum ɗo mawɓe maɓe écoutez mawɓe maɓe imposement innamo carrément gaccitata o ɓi ɓeyngu ɗo mawɓe ɓe harano défendre ma an debbo te harale exact an debbo hiɗa fijude ɓuuri ko gorko woni fijude kon responsabilité on ko ombo responsable on ko ombo doit simude ɗum ɗo ko gorko wonma ɗettude naɓana ma kam na gorko mais parce qu'il n'assume pas ses responsabilités sina ɗum a jombata debbo addamo ka nder suudu ma on immo yalta yaka yasi ɗaɓɓoya gorko joma no woodi rewɓe ɓendanɗa hoore ma siko bargo or waɗanɗaɓe yonotaɓe ɗon ɗumen billahi mais woodi ka worɓe kadi bayla jaɓu ɓennaɓe ko yonata on ko heewa bayla ko heewa ko yonata men ko no heewi ko wonde e yewte woni bayla e yewte woni kono ko wonde yedde kon ɓe wi wo gonga tele ñetta hamu wawi ñaar hamna bayla hiɗa andi no woodi rewɓe muññiɓe souffrance goɗɗi ko ɓe muññiɓe no woodi worɓe muññiɓe ok joni non gonnude konko onon woni noon la plupart mi jaɓali si sertigal ngal waɗi wato wi ko rewɓe waɗi ha sertigal ngal waɗi wi e worɓe ɓen walla koko kamɓe ɗiɗo par ce que ko kamɓe ɗiɗo jombidiri goto tun no toña ka goto tun e goto no haɓa hande bandiyagal ko ronno rewɓe rondi ɗon kon mi wondiri ka worɓe ɓen ka rondaki ɗum hewta men ɗo worɓe ɓen ka rondaki bandiyagal wonde ko comme ordinateur ji billa walla o manipuli men ha men maayi ala ɓurɗo o wawde manipulugol ala ɓurɗo o wawde manipulugol bayla kala no rewɓe wayi kono waɗiri ɓe noon onno kala no debbo kala ma ko bonno ko debbo bonni o waye billahi ɗum ɗo meeɗa kananede ko kala debbo bonno ko gorko bonni mo kiɗa nande ko ɗum wowla ko ɗon bonni men non joni ko on par exemple hande an gandanta carrément o ko moodi goɗɗo ni ɓeygu makko ko 1500 woni ɗum e jonde an jaɓa 5000 jaɓa ok joni no ko honno ya joni ko fi honnu écoute joni ko fi honnu anda ande ko an jombi ɓeygu ma accimo ka nder suudu dewgal sunna e farilla accanamo 1500 ƴetta ya jatigi ma jonnamo sembi o huuɗa hatta o jaɓaɗi joni awa yi joni noon an on debbo ɗon par exemple so woni awa ka moƴƴo woni ka moƴƴino société on innama he koko wonɗa wadde ɗo na lawol ni iɗa andi ok iɗa abbola mi jaɓan hala ko soɓmi jaɓete ok a wonu ok woppam mi gayna wawi eyyi bisimilla ande bisimilla haalu bala haalu mi woppima gayde to andebo moƴƴo on ɓay hara andi an ko a moƴƴuɗo kaccarugo immo to ƴetta 1500 jonna ɓeygu mum nundu ande waɗa yoke ƴetta 10 000 francs jonnama natteje maɗi walla 5 000 francs innumo avant tout d' abord hiɗa jombi respecte ɓeygu ma ko waɗanta lan kon waɗan ɓeygu ma iɗa andi ko ɗo waɗatimo jaɓaɗi c'est parce que ko hollirton ɓawa ko wona ɗum woni nder ton ayi omo jonita 5 000 francs o a faminanaymo ko jama woni kama ton est ce que taw on andi ɗum on debbo kadi watta hasimo jaɓa ɗum ko par ce que moodi makko kañum kadi no yewandi kombo watta ɗum ɗo gandi kombo watta ɗum ko karmo ko kinti on onon o yeey o liggi ke debbo ɗo a yeey ɗo kaccaru ɗo o no anda himo respecte ɓeygu makko moni yaha waɗa karamo ko yagal détourna fus karamo ko nato e on cadre ɗo karamo ko ala fus hoore grave ko liggi wonde aɗa andu bayla ko manque de responsabilité no ma ɗuma fus ko manque de responsabilité ok wiɗon allo allo salamu aleykum waaleykum salam on jarama mbaɗɗa tan jambolon kay jambol woy jambol haɗa selli o jom portable na miɗoni bisimilla mbaɗɗo oɗo selli nanay oɗo selli no mbaɗɗon o ɓoɗon mi nanali min belɗumoya portable dem gole en tout cas juumuɗo wadde ɗo ko émission wonɗa télé direct o wiyamatawa an wi no mbaɗɗo ɓe naati ɓe ɓe wadde mi maayi hande no ala ko bayla lay ko rewa o naati ko gonga makko kanko jeeɗo portable on yiilade haali gonga o portable ɗo noon o kay ko télé on jeeyi ɗum mbari sara ƴeewa men ya yiltoɗa ƴeewa banggue goɗɗo ɗo kay ko fi télé ara ko émission wonɗa nadde Jama TV bayla accu jaɓa ono worɓe on jaɓa on hay semaine ko ono worɓe on jaɓano nde responsabilité jaɓu ɗum ɗon bayla a faami non a jaɓay non si a jaɓay a jaɓay par ce que fi honɗum jaɓanta a jaɓay bayla jaɓata
ɗum no so ngali ɗo ha janggo billahi wallahi responsabilité jamen ni mi respecte o respecta kala tawno ɗo respecte gorko kala wonɗo responsable hara no andi hin ko responsable o jombata debbo o naadamo ko suudu makko o jonna o 1500 o yalta o yaa o jonnoya goɗɗo go 5000 ɗum no o watta a wonɗo responsable joni mi landama hunde wotere no woodi rewɓe wonɓe ɗo hakkude ñalla ɓe defana e kele maɓɓe gerto ɓe jonna bandirnu tappa ha guite mayro ƴawa ara an gorko ta ko futti woni ka suudu ta tappa e tappa est ce que kanko gorko ngo jonnuno dépense gorko ngo jonnuno dépense ko wona on joni awa joni imagine ɗum ɗo no wona ka dewgal ɗo inna ko jonnuɗo 5 millions ñamata gerto joni so joni non c'est parce que abbo ɗandi konto a famali ɗandi konto woni responsabilité ji maɗi no fuɗɗi ka andugol ɓeyguma habolan ka andugol ɓeyguma danko ɓeyguma par ce que ɓeyguma ko watta kon foof anɗa duwa andude ɗum an gorko ɓeyguma wawata yaltude yaha keleyo nane ko ɗum mi wonma haalande o jaato goɗɗo go haray an yiɗa ɗon moodi makko ɗum wata par ce que haray soit a assuma responsabilité ji maɗi soit no woodi manque a nder to ko ɗum watta haray o yaltima ɗum sina ɗum debbo haaju makko e gorko go himo mari gorko ko suudu joni hakkude maɗa e Allah haray par exemple ko goɗɗum manque joni haray si goɗɗum manque ko o kelo yo manquintina non a innaka famali afam assumugol responsabilité ji mum ni ko ɗum holli sa dankike ɓeyguma o ɗaɓɓoytaka yaasi bayla par ce que debbo no wawa horde kono lawɓirɗa noon ko noon rawnir ko noon laaɓirta billahi a layɓay ha tufo tufutago kono lawɓirɗa debbo ko boobo no jogitorɗa wo ko noon watta ko nene ko no jogitorɗamo wo ko noon o yarta sa hollimo noon andi onon on hollay ɓamenen on innay men ko hakkil guerto men jogui on hollay on manipulay men jonnon sikomo joƴi ɓe sodete inno men anda men andi bayla dani bayla hade men anda divorce wali wona menen tu exemple goɗɗo a tiggoyimo ayne fulɓe futa men plupart ɗandi ko jombirta ɗo ɓeyguma a yeeɗo mo 12 ans 13 ans ɗandi ko enen fulɓe ɓe gandira ɗum ƴetta goɗɗo ka maɓɓe 12 ans mo 12 ans on si addi on ka galle ma yeehi ha heeɓi 20 ans 25 ans o trompima hara yiɗa tawa ko trompe ma ko woni makko fof ka waɗi ɗum bayla mi sikki de wallahi bayla jabu gonga bayla joni bayla joni haɓo bayla gila jombuɗa komɓe ko a innali waɗɗo 5 ans de mariage ka a innali an hande a meeɗa wiide ɓeyguma o fenay ɗum no komi seede ko gonga ka kono noon hiɗa andi kon sa wondema bona mi innali ɗum mi heɗo a fam mi haalali haala bonke a jetta mi haalnama heɗo mi haalali haala bonke komi inni no woodi ko woni makko hande ko a waɗi ɗum sa yi a wiye accu acca ɗum no komi seede waɗu mi waɗa wallahi koye ma woni so woodi ko holliranɗama sa winoma accu accata voilà ko a waɗi ɗum bayla minni wawata wiide komi parfait non mi innali ko a parfait go min kadi mi innali ko a parfait go a jenoto ni mi innali ko a parfait komi inni si a addi goɗɗo ka ma mo 13 ans mo 12 ans a jogi ka ma heɓi 30 ans o yilti ko trompima wallahi billahi o sanza yabi kono waɗa ka hollima ay ka won ɗon 12 ans 13 ans non mi jaɓani bayla ɗon a yeehi ha joni par exemple anana ɗo ɓe inna worɓe hewɓe innay ɗo min tawi ɓe ngan suttala mi haalnayi mo acca kono si yoyi ha on heeɓi hakkille goo hakkille manipulateur ɗen hakkille manipulateur hakkille manipulateur ko itti ka 12 ans al walla ka 13 ans ɗon ko ɗon awa fuɗɗo to no si tawde mari non andi 12 ans 13 ans ɗum non ko bobo non ɓullarka ka baggal seɓata si goɗɗo si woni manipulateur walla manipulatrice andamo 12 ans kono tardotamo 30 ans ɗon no laaɓani on poso wata min dartade ɗon ɗum non ko joni question mo mi pose ma on koko waɗɗa e makko o luttida e muɗum hay so yeeyi nokke hontum tigi de koko waɗɗa e makko on ko ɗum luttata e makko par ce que feeɗonama hakki ko woni moƴƴude ka jaɓu kana jaɓa ko mi yalan makko donc aray wonɓe men darde ko Jama TV e gardi yayo say ɗo onon kadi ɗo wawi men noddude ka 206 209 heɗito ɗon ko ɓe serveur vocal on ko wolta kon après waɗon plus 54 fiyo waw tawdede e débat o walla winde noon men ka page Facebook worɓe goto ma yaale débat o mi anditina e on thème on hande ko fi hon ɗum si sertigal waɗi hakkude jombidirɓe ɗiɗo ko debbo on ɓe toñata ɓe inna ko kanko waɗi faute harale mi tañƴini ko kamɓe ɗiɗo jombidiri ko kamɓe ɗiɗo wondi e nder suudu haray bone on ko waɗi ko kamɓe ɗiɗo waɗi ha sertigal ngal waɗi onon kadi nodde men walla windanon men tawte ɗon e débat on hollon men walla andinon men ko holno hirɗon ɗum no si tawi ko debbo on walla ko gorko ko rewɓe
bayla non honno debbo accanta modi mum ya defa gerto jonne ya bandi ko honno gorko accirta ɓeygu mum walla mo 1500 ya walla no jatigi mo 5000 francs gerto gal annanta hoore ma gerto bayla an ko honno finirta bimi walla na ɓeygu ma 1500 ya jonna goɗɗo 5000 francs bayla ha donc bayla ko woni min mi sikki probléme mon ko hakkunde ko sen cende den ɗiɗi kala woni na sikke ko pellet ko cende den ɗiɗi kala ɗo woni kono wata o wi silanni hakkunde comme no ɓe noddirɓe nane no wirno si hakkunde yimɓe ɗiɗo gasi wata goto wi ko sabu oɗa wata on toñu men mene rewɓe wata on toñu men mene rewɓen tum kaynon ko rewɓe kono wona debbo mi seedi goɗɗo kanko toñi la ngarɗo o mi alnaymo mi joɗɗinte kadi hay si wona ɓeygu ango ko mi joɗɗinay kala ma rombuɗo min a ɓeygu ko ɗum ɗo waɗla men seedi mi haala o poste bayla naale ko a fenay ɗum ɗo na ko annduɗa ko fof wonɗa wolde ɗo pardon min ma enni a nehake hoore an goto min si woni lagande na mi mari probléme na mi mari toron kaka marché mi yatam jooɗo no duwa ka ɗo wadde ɗo duwaka wadde ɗum par ce que ɗandi ɓeygu ma hay ɓe innay hay ko ɓeygu ma mi sikki sahabajo go wadduno ɗum e ɓeygu mum par ce que kanko hari mo jombi kono debbo makko o yalta e kelo andi ɗum ɗon kaka sahabaɓe joni hattuɓe wargol bandiyagal kono hatta fi honno ɓaɓen ɗon hiɓe moƴƴi hiɓe muññi ɓe accita yimɓe ɓen fop société on fop ɓe wondiɓe maɓɓe ɓen fop ɓe wiyo ɓe accitu on debbo ɗo ɓe jomba goɗɗo goo ɓe accitalimo ko honɗum ɓe waɗi ko wondugolle on debbo ɗon ɓe inni ɓe changea mo par ce que si tawi ɓe accitimo o yeehi o wondoyi e goɗɗo goo o soñjay on ɗon kadi o bonay o lorra e ɓen ɓe o wondi ɗo ɗum le ko gonga si tawi onon o waɗiri habbo joni noon voilà joni awa hi heɗo bayla heɗo la joni awa hi wona e génération no wona e menen jeunesse o menen rewɓe nini tu woni ala e muññade ko par ce que on ala e muññade min ala e muññade ko ɗum waɗi si tawi sertigal ngal no waɗi joni noon si sertigal ngal waɗi wata on ƴettu kadi toñe ɗe fawon e hoore amen imagine joni imagine joni par exemple ko exemple gerto ɗon kon en explique ɗude ko gerto yolma pourtant ina andi ɓuuri gerto kawni kono ɗum ɗon a memata hiɗa andi le ɓuuri gerto kawni kono ɗum ɗon a memata innayo mi fanko tan mi haala ɗum no mi haalay non joni pourquoi pas a wodata a yi kadi kawna gerto pourquoi pas ala wodde ko yiɗa kawna no wodi ɓannanda hoore no wodi worɓe ɓe ɓannanda hoore ma hakkude ngalla ɓe ala barke ɓe ala barke ɗum ɗon hila gande ɗum ɗon ok joni kono no yiɗi mi ya wolo ɓayno parti ji ɗin fof barki no ton liggede no ton liggede ala no ton hakkunde ngalla no ton ok awa may liggede comme won ɗum détournede hoore détourné bayla aɗa jaɓi hakkunde détourno bayla no jaɓi sonani min mi jaɓali ɗum ɗo nge Allah no woodi billahi wallahi no woodi ko gonga mi jaɓi laava cerveau ma billahi wallahi ndeɗa waɗa rendre compte ara e foyer ma bonino ndeɗa artoya hakkunde nge Allah min no ma hara ko fima fof bonino arta inna est ce que ko min ni ça c'est vrai no woodi est ce que ko min ɗon ko gonga pisi hara wona annu na annu na jikkuma noon non ko gonga annan no woodi piiji goɗi annana hoorema min si mi nanirima ɗi min e noon na Sofia noon ɗon ko gonga no woodi peut être ara yaw hewtitama ko ɗon nanirta ɓe haala ko gonga puisque comportement ma e jikkuma jonnalima ɗum noon no woodi worɓe ɓe annanɗa hoorema si yehi ha ɓe waɗi goɗɗo ruttito ɓaawo ndaara est ce que ko honno waɗi ha ɗum ɗo waɗi ɗum ɗon noon haray comme no innirɗa noon ko hombo haray waɗi ɗum ɗon debbo goo kadi an debbo goo yiyata par exemple entrant min e ɓeygu an nomi wuuriri noon daroɗa jalouse a ɗum noon ƴetta ñaamu goɗɗum ɗo jonnala mi ñaama koye ñaamu joɗɗina fus joni an ko honno wawirta ñaamude ko debbo goo defi hara wona ko ɓeygu ma defi kon debbo mo fottirɗa ni mo anda minni wala mi inni eɗo ɓe expliquante woni famali ida andi noon ida faami sa ko momma explique mi famali de explique ande moyen jiɗi fof porre waye muɗum way wallahi fiino moƴƴira fiino moƴƴinirana hoore ma puisque kanko on ko hoore makko woni moƴƴinande bayla joni habdolan ɗanndi bayla joni an si debbo goo ari o korima ko ñaama ha o ñamminima toon ko ñammin mawu no woodi kayi waɗi ha o ñammima ko ɗum waɗi so haray tu n'es toujours pas responsable sina ɗum a wawata ñamude ko debbo mo fottirɗa ni mo
kawtal joma su rottanima duwa ka nyamude ko mi jiya ka mangal ta ka kawtal joma su de rottanima duwa ka nyamude be parce que be ngumano don mo libanda dépense mo jombuda adduda ka ma accu nyama ka on don hara so goddo go addi a nyamata jonno sa foti e goddo ni a nyami ko jonnuma nyamuda o don so manipuli ma on abi hala ko a wadi Sofia si debbo yehi ha defani gorko jongallejo goɗɗo ñamminimo no waɗi kaɓeri par ce que fottata nde wotere defanamo ñama no waɗi kaɗa ɗo waɗi hawsa famma ñamuɗa dandi ɗo komin boni kon fof bonki amin kin fof ko ono no mi jaɓani soɓe e joni noon par exemple langande émission men on ɓattike ka hewtugol ka fen aray avant tout d' abord mi la yaafino e moɗon moƴƴa ko wona seeɗa puisque avant tout d' abord kono woni nene amen debbo koko jeejete debbo koko multete debbo koko waɗante koko teddinte wata mo piyata mo yenna okkor hande suppose on hiɗa wakkilani ɓeygu maɗi fop janggo son seedi jama on taw defandatama ɓena carrément o ɓeygu makko mankinano hay e fus tattawe an gorko hersu angi ɓeygu ma yaho ñawore innama jonnalan dépense no hersini a zenjo hay suka mawɗo sa ɗum no hersini nede a jonnalan komi ñama ko ɗum sendi en respecten sodnaɓe men ɓen ande gonga no wawi fenade e min arira ɗo kadi noon jonnugol leeson worɓe goo walla sabotugol worɓe goo juste ko jonnugol point de vue ɓay goto kala no mari point de vue no ko marɗa ka ɓerde ma kon ko sa yaltini aljama o gandata peut être noon sa jonni woɓɓe ɓen no wawi ƴettude solution e muɗum woɓɓe ɓen kadi noon no wawi yirude négatif yiruɓe négatif ɓen fof paare mi yaafino e mabɓe minen komin arde ɗo ko waɗugol positif pour yen change ndir yewtiden e andodiren goto kala meɗen ko ɗum woni vision muɗum haray ko min bayla lan salmina moƴƴa lan salmina sonnajo an min ko noon mi mari mo mi yetta hadja Asiatou e Aissatou mo an bon haray wonde lan salmina ɓe merci beaucoup haray Sophie awa haray ko comme no nanirɗon noon wonɓe men e darde ka Jama TV ɗo haray ko hande wonnoɗen fuɗɗade o émission men inneteɗo le rendez-vous haray noon hiɗo wawi men darde joni e mercredi je ɗen fop 15h30 yoni hiɗo wawi men darde ka page Facebook amen o waɗay Guido Jama daron men ɗon daron émission amen on e semaine prochaine kadi men arda e sujet comme no ɓe inniri noon min ara ɗo fi mettingol son hi ko metti on min ala ɗo fi koye wajodir min ala ɗo fi jannugol yimɓe ɓen minen kadi koyen ɓeydodir daren ko honno changer tempiji ɗin probléme ji ko woni e wadde ko daren no heɓiren solution ji muɗum e wattidiren e feere haray son hi ko metti on meɗen yaafini moƴƴa e moɗon Zey way haray kono ɓe hollitiri noon haray ko non woniri min arda ɗo fi wasindema haray meɗen andi ɓuuri fof ko addi men ɗo ko angal gandal ko ɗaɓɓugol gandal addi men ɗo ko honno hombo non okkata men gandal ngal ko ono wonɓe men suivre ɓen haray noon pour toujours kadi meɗen anditina on so yeehi ko metti on e parole ji komin haali kon haray meɗen yaafini ko fotana seeɗa so yi ko weli on haray ko golle Allah e bogal Allah haray ko kanko okki men ɗum haray kadi ko ɗum wonno miijo amen ko ɗum kadi woni faale amen kono haray kadi teddugal e moɗon ɗo han kadi kolo rendez-vous chaque mercredi même heure même scène Jama TV ɗo haray ko ɗo waɗata onon e menen e onon inchallah le rendez-vous haray avant ilan yiwde ɗo mi salmina copain moy Yaya caméraman le grand réalisateur andanɗa hoorema kadi ko no yata o haray ko menen e makko voilà e Hadja Binta pellel kadi ɓen kadi ko suddiɓe wakkiliɓe yiɗuɓe men kadi ayle ko suddiɓe non ko suddiɓe non andi mi la wawi wiide ono suddiɓe mo sappo à vous sappo à vous walla hayla yiɗi on bon je vous respecte encore merci beaucoup merci ade mi sikki haray an kadi a wayntoto o min kadi koko wayntomi ko wonnoɓe suivre ɓen fof vraiment haray kamɓe kadi ɓe weltanama hiɗandi toursuma Asi Média hiɗandi ko ɓiɗɗo an kono himo iɗande wasini Asi Média ko ɓiɗɗo an kono noon dey mi hatti waɗon anduɓe ɓen no andi ɓe anda ɓen humpaka Sophia ɗo kadi ko ɓiɗɗo an anduɓe ɓen no andi ɓe anda ɓen kadi humpaka haray pour toujours iɗon andi noon sa nani caccara gotal weladande siɗen jooɗi ɗo ko homɓe joƴƴinen ɗo ko wonɓe en darde ɓe wonɓe en waɗuɓe ha ɓen kadi no darde ton ɓe ka rési ɓe kadi ɓe ko ma ɓen yette rési chapeau à vous voilà golle mon nela baw so ɗaɓɓiɗan ko ara ɓe wengina hoore ma nde tourna hoore ma nde ɓe waɗino hijama o darama ha jalama no ɓe sikka ɓe yiya goto ɓe sikka ko tata ɗum fof ɓe wawi ɗum haray ɓe weltana haray vraiment kono yirɗon ɗo ni haray bisimilla mon ko tolli
ka émission ngamen le rendez-vous chaque mercredi même heure même scène Jama TV. Merci beaucoup téléspectateurs de Jama TV. On se dit à la semaine prochaine. Prenez soin de vous parce que personne d'autre ne le fera mieux que vous. Bye. Plein de bisous à vous. Waliabe